mwadupasura mwaramutse mwadupasura gute tiwamenye nengzo nabana hano mwajutse neza karibu oya simpaye nica ko ndihuta karibu mu nzu ndabona tuganire hano hanze ko ndihuta ntuzi ko abagore bagira urugambo ngo ni gute naya namahoro kabisa mubyutse neza hariya hirya tubyutse neza namwe ni sawa se we namahoro ko waruraye wiriwe mu nzu urasubira uraramo warukesherejemo kandi turagira ikisena nuko kuduhora none nubuhoro ko uzindutse igicuku cyane yewe ntabwo ari ubuhoro cyane ko ndihuta ariko nashatse kubavugisha aho nico gituma nanze yuko twinjira mu nzu abagore ga nabanyarugambo zaroti ntukazutinda ku majambo uvuga iki kugenza nitumara tugira ikingenza naje ngukabe ku ifaranga akambura umushwa wanje niko zaro muracavuga ibyo faranga mwebwe ako no ta faranga kuko no buri umugore wanje faranga mbure ifaranga je ako iki ni igitangaza niko none ni atavuga ifaranga azovuga iki none nje kugukaba ifaranga ni ikibazo Filipo ufite ibipango bingana uku nguku ushaka ngo uzorenze amazu amere nk'arya y'Ibabeli nyamuna nkaba nk'umuntu tuva mu karere kamwe ntuzi ko sogokuru wanje yegeze kugabira sogokuruza wawe intuza inka none uko bimeze we ngaba ifaranga sizo umusa ni ifaranga zo kuzishurwa niko bwana Zaroti sivyo turiho ndabizi uko bagabiranye iki ariko ikintu gihari ta faranga twega abakire twaraguwe ese kuba naragize udufaranga duke twacenyeje tutavugika ni ngombwa ngo buri muntu wese azatonda kunzu yanje ngo umuheze amafaranga ta amafaranga kugira impango siko kwirwa na madolari faranga zarabuze faranga zarabuze mwega muracara abasore muracamuzamuka ta faranga no kwereka niswa ikoti ngiyi ta faranga gukabiki wokavyara wampaye ku ifaranga ntabwo ari izubusa nimba Imana yarabahaye mwebwe nti mwofasha abandi ndetse nje sinifashanyo nagusabye hano sinaje gusaba imfashanyo ntabwo ari muri hase si muri vision ntabwo ari no muri website ni faranga zizicurwa ntabwo ari izubusa ese kutangiye kuntuka utangira kumbwira nabi ngo se ngo abantu bose ngo udufaranga twangu maze kuronka je naje kugusaba nakwirwa ngiye nk'umuntu wo mu karere kamwe nanje kandi sogokuruza yari yaragabiye sogokuru wawe no kutabimenya kandi uziko sogokuru ari mu byara neza wakaka ariko nibiki mubamo nutamfasha muri iki gihe uzoja gufasha abandi abanyamoko reka nyamuna kuzamura umunwa ngo ugire nk'uwigisaruhuga mugihe Imana yaguhaye ugomba gufasha abandi mugihe utamfashije se ubwo uzafasha nde wundi kandi bazaje kuvuga ngo ija kurisha ihera ku rugo ntabwo uzoja gufasha rubanda utarabanza gufasha bene wanyu kandi gasi nizubusa ni ifaranga zo kunkaba si ni faranga nyinshi urwego ugezeho konda simbaye mvuga urwego bene urunguru urwinguru abubatsi bazabakoresha konda vuga urwego ugezemo maze kuzamuka ugeze mu mashorishoro uzikone Bukadinezari kwangwa aje mu ishamba kurisha yari yishize ga hejuru ni faranga si nyinshi ni miliyoni 2 gusa ku rwego ufite ntwaguze ni ntabwo ari izubusa nzozi gusubiza utangiye kuntuka ngo nje nsa n'igisaruhuga njewe ngana n'umugabo ugukurikira wewe se wanyantonesha niwe tungana urantuka jengu imifaranga zifite ta faranga mfite nanza nahakanye utaranambwira umubare w'ifaranga kubera ko nta faranga mfite ngiri swara gikoti nakweretse kanga ta faranga mfite naho kumbwira ngo basogokuruza ngo babanye guca imva n'imvano waunzanira hehehe sinaje ngusigurire izo ndabizi kandi ugende witonda pana kuzoza unsanga iwanje unkandagira umponyurere n'ibintu byanje ungeretseho n'ibitutsi ugende witonde kabisa suko imfura zabanyeho ta faranga mfite ugende wumve kandi uzubumve abantu batazokorana mu majigo hana pana ibintu yehe Filipo ndabizi kunyima ifaranga uzifite ntabwo nagututse ngusa n'igisaruhuga nabitewe n'amajambo wambwiye kandi sinanabesha urigira igihingo ngwana na murumuna wanje wowe umusaza ugenda munamye ese ushaka ifaranga nguzozisasire muzamwanga gutanga ifaranga muri bene wanyu ariko umwibyi yoza akagufatiraho imbunda cyangwa imbugita uwo mutungo wose ufite unyimye ifaranga uzifite kandi muri iyi si bazavuga ngo gira neza utambuka wari kubungiriye neza nanje rero kazogira neza abana banje abana bawe bashobora gukorera abanje bakazokorera bawe ni kwisizimera unyimye ifaranga uzifite ushaka ngo ngusope ngo ngere no mwisoge sisi ngere no mukabutura ngere no munzu nico gutuma nje nakubwiye ngo sinshaka ibintu by'abagore abagore bagira kavuye nta kindi nje nimba wanyumvishe nabi nimba nakubwiye nabi umbabarira ariko unyimye ifaranga uzifite kandi ubwo ntabwo ari ubufura shahugwa nagica
mu ivyo biboko ayo matuza nk'ay'ababebe wambugabo sha ugende unyitondeho tasoni akabutura ho gafite uburenganzira bwo kunsopa n'umugore wanje azagakoraho rimwe kwijana kubera arako kurarana wambuga we tasoni abagabo bataye umuco kuraza wuntuko nk'imwe amafaranga ni deni gufite ideni wewe makaki tasoni uje gucumuza umuntu muri no joro mbuga yimbuga gahura ni bisitazi Madabite Nisa kompa mbona usa n'uwabukereye ko uzagenze gute rendo ke mukomesa uduhuzo bari twacasuye none ndebe uko nyogabanye Mwega muzamanza mukarinda bikaba nk'isinzi bikuzura ukabona kumesa oya imashi zari ziki ko mbona waje ishure kikwishuvura muri iki ibintu Philippe nkoreye sizovyibagirwa sogokuru zagabiye sekuru w'inka ariko ibintu anyituye uzi anyema ifaranga kandi size ubusa arangije ankurikiza n'ibitutsi nukuri nimvyibagirwa azogende azongaye reka Philippe yakora biriya bintu kari agapfu kameze nk'imbwa ihetse inyonjo n'akagore ke ubwinyo bwashize mu kanwa karangiza akankora ibintu nkabiri jewe nabona ndavyibagiwe azongaye uramuvukana ugenda ushira banambwiye yuko sekuru ari muvyara wakakuvyara muzehe ibintu nkoreye sinzovyibagirwa kabisa ego abantu babaye abahe Philippe ni faranga igira atwimye ifaranga zo kunkaba kugira ngo tureko twokemura ko baradusohora mu nzu abana ko bariga uyu mwana nyabibone ese yagiyeho wa mwana mutoya ibintu nkoreye kabisa nimvyibagirwa bazogende bangaye arantutse aba ikimbabaje nuko atabimbwire mu nzu abantu bariko batambuka barusha barahura bavuga ati harahabaye intambara reka mbaze ndeke kumesa ko ndumva ufite amakuru menshi umbwira sabzogiye wa umubwira amagambo menshi Philippe kwima ifaranga Philippe nziyo kwima ifaranga warugiye kumukaba 200,000 byo kurihira umwana ku ishuri zagenze gute wagiye umubwira gute we kurakina kurazana ngo 200,000 namukabye miliyoni 2 nashaka ngo twishura inzu twishurira abana uyu mwana nyabibone wacu uyu kwango nawe abona amata umwana azoturwarane bwate we kuba usa nkaho ushaka kumuvugira niki mufana na Philippe niwe wagushatse oya Philippe ntaco dupfana uko uyu mugore we niwe muvyara wanje ariko sinyarinzi ko Philippe we uhemuka uko akatwima sinyarinzi ko ugiye kumukaba 2,000,000 sinyarinzi ni 200,000 byo kurihira umwana ku ishuri faranga zari zasigaye none ni 2,000,000 Philippe ko no umugore yamuteye umutima muzi erega nta muntu wogira akagore kameze kurangwa w'umuntu Philippe yari uwakera uzi ibintu ambwiye ahubwo nta n'impamvu yo kuvuga ngo ntinde reka ngende nirukankire nyabaraza mutakire ndebe ko yonga ko atari izubusa nizo nzishura naho tuguma kwicara hanga baradutera ibintu hanze dusigare turi mayibobo tugende twikorera amaboko tuzoborana tikidusubiza iwacu ahubwo ndatinze reka nagenda ahubwo nje kwa nyabaraza turaza kubonana mu wundi mwanya mpaka ndaziga mpaka nzibonye si iryo kaba kuwenti uzizira abandi bazacamo bagiye gushaka ifaranga uzozuba gusaba kwicara mu nzu ifaranga zizoba utazi no gukaba nk'abandi soza ugenda gusa ngo ugiye gukaba ifaranga nawe uzagenda ushakisha abandi bazabaja uje gushakisha umutahe nk'abandi bagabo mbega ibyishimo mfite yewe muntu we mbega amafaranga niko izi faranga reba hano ngene senga ese nindi nyene bagizoresha ngahe yohereje njaye n'imiri 2 ayaje kubyara ni byiza cyane ni byiza wowe zane zingahe naje ko ndona ari miliyoni kasitatu turagura ikimasa oya agasutiye umwana yasabye agasutiye yagusutiye yo kagura make kaguraya yakoyo ariko turabona aho tuyabika oya ndabika igice kimwe nawe ikindi fata uku fatira we reka mbike izi faranga nyonde banzu ugarure hano banzu reka kwereka izi faranga ni nyinshi bandagiza cyane naho ziga hodi karibu
ni meza nkabandi hano natwe nta mahoro tubonye dukingura uko tubyukiye igicuku byagenze gute none aya ni ubuhoro mukecuru nta kibazo kabisa karibu wisange stare ko ndabona muzeha yitunganye noneho naje se ndikemerana zamubanye bwinshi maze no gusazaga ubanza ukareka ariko umushitsi akagenda ukabona gute nyanditireka maze nirebe yewe ayiwe ariko naje zeme meze nk'inyana y'ishashi neza meze nk'inyana y'ishashi ayiwe noneho n'amafosete yabaye nyina barasa neza kaka neza icyo yakimaze kundenga kubera gusaza nari mwiza ndagakendera ni ukuri ariko nono muze wabaye gute uzuko nyine washaje ayo majambo kumva amajambo havuga harimo n'umushitsi kuranga yandi kukwireba mu kiyo ndashaje bagasaza nawo mwami ese kuragira ngo nzoza chance n'ubutuna kubera ko ndo umusaza umaze kumvira banzushirikiyo hasha umushitsi banzage ariko ndatangaye ariko nyamara mukecu kuramurenganya hari itegeko rihana umuntu se nabanza reka wirebye harimo abashitsi tubanza tuganire aya nta kibazo umusaza se yirebye nibisanzwe uyu musaza yamye ari umunyesuku kuva kera kubera mabiboneka tubwire mpuru yaho banzureke amakuru turaho turakomeye imuhira ukuye gusa ko ntategereye radio amakuru yo kuri radio niyo ntategereye gusa naho ubundi naje ngo mumpe ifaranga ko ndashaka ifaranga kandi nzi ko muzifite mureke ibintu byo kugira cyagiye ninje nabonye mwishukura musanka muhishe nk'ibintu nabonye ari nk'ifaranga mureke ibintu byo kwimana size ubusa sinaje kubasaba nababwiye ngo mu nkabe nzi ko mufite ifaranga ufite abana hanze ndi wo kwicara mu udafite ifaranga mumpe ifaranga nyabuna ndebe yuko nanje nobaho atari uko ndapfa waje ukaba waje kudutuka ariko nubahumbe kono kwimana yamwejuru nyina ndi umwana niki kumugeza woza ukabiwe yovuga gutyo nubuhoro karama kanka kaho twamwimye ifaranga kaho yazitubonanye ariko none kino iki gitondo igitondo cyane kazi nimwe mvuye mu mwaka izo faranga yazibonye uko avuga ko umuntu wabonye ifaranga kera twazimwimye mbwira nawe oya nabivuge neza cyane ukubera tugira abana hanze abantu bose muri bazi ngo uko tugira abana hari Amerika nambari hehe ngo tugira ifaranga nimba mfika kana kanje muri Amerika ni kibazo hano kiba kibazo ariko none ndahumye nyirandi turaga ahubwo tuzove muri umuhanda cyane atari uko boturoga ngo dufite ifaranga ari ukubera abana batuye muri Amerika nambari Amerika ari hehe Nose mfite nyirabagiza muri Amerika kiba kibazo ngo ifaranga ngo turazifite mu ziruzuye tabona uko wagwaye wahwere nuko bababona iryo tama niryo ritumye basaranga ifaranga ko no ejo bundi revera Simoni akamaza akanka ifaranga kandi ese bari mugwira nyirabagiza uri muri niki afite iki wowe gusa tumubwira ko nta faranga nta nizo nyine ntazo turatubiri baraye baduhaye twatugwanira twaraye tubzinye namara ngo tutumuhe oyaye tutwo tumuha nyabuna kandi ntatwe yabonye yinjiye guke tudushize mu gikondorero nawe udushize umwindani ntatwe yabonye tabeshe bazora twikira none ko ndabibona ngaje umusaza komeza wibyibuhira baguma bavuga ngo ufite agafaranga ndabona kandi nyine tamajyaje neza ringana gutyo kirira tepeta nkijosi ginka Yesu nadutabika icyayi abantu bose bihorere tumubwira ko nta faranga agenda ahabonera za nyama zishitse ku meza aravuga ibindi amava mavuze ko amakonyange none irushe muri siporo ibyo ni ibinure byinshi mugani wabavuga ariko nawe nyanditse umubyibuho barareka kuvuga gute ngo ufite ifaranga n'umubyibuho yawe nanditse ntuntuke ko nanoje muri siporo gute oya yizo nyama ukwiriye kuzigabanya muzehe ukwiriye kuzigabanya nyabuna muzehe ntabwo nabatutse naje ngo mu nkabe ifaranga k'abantu tuva mu karere kamwe si urukumbuzi rwinshi mfite pi simba mfite na impulsa y'urukumbuzi abe na gato none abirahira n'imbere y'Imana nda rukumbuzi abe na gatoya mfite pi je naje ngo mu nkabe ico duhureho ubu nyine
ni ifaranga gusa nshaka ifaranga kandi siko ufite ifaranga mu gihe wagiriwe amahirwe umwana wakaje hanze ni nguko nanje hari kugenda uwanje umugore se wageze ngo karakubesha iryo tama umusaza w'imyaka 100 yikoreye rimeze nk'igi ntamihaye yoza wagize ngo niryo buhoro ariko sinkubwiye nabi gusa nyine nashatse kwereka yuko umugore yakubwije ufite itama kabisa nito tumeze neza rero kugira ngo nanje nzakuvuge hanze mvuga turi umusaza kabisa yuniha nako ntuza nyabarazi yarakize nuko nkabaga ifaranga agenda nkwirahira kandi gabiri iravuga ngo ufite tubiri heza mugenzi wa niko Yesu yavuze sinjaga wanditse bibiri naho kugira itamo udafite uwo watamise kubyo washize muri iryo tama kwa ngo ribyimbe tacho bimaze nukuri kose nkabifaranga ni ifaranga nta kindi duhuriyeho kabisa ndayitangira ntimusubira no kumbona ariko muzehe nawe reka kuvuga menshi Kono ubukene babutumuvuga amajambo nkayo yose saba ifaranga zidahari ugenda uceceke ta faranga dufite ibyukuri ayo namakuru y'impamo ta faranga ubukene burashira ugende usenga Imana nawe bw'ifaranga ntafite taza dufite ariko ceceka ariko wacana iyi ni satani yakuteye uje kuntukira mu rugo rwanje nta soni uraje n'igituza nyine kimeze nk'icokeshe imbwagaga Kwakura mikote. Niko. Urutuza ningokeje ingurube ndasoni. Koraje kuntukira muwaje. Amafaranga na yawe. Nimba mfite umwana muri Amerika. Nuwaso. Tasoni. Niko. Abandi bana bari kuri bazugukana ku musiyoni bashaka amafaranga ariko wari mukuzana kiki cyakabwa. Ariko zo kugira twagifunga. Kubantu kamwe n'abana baje no busukwaje. Ugira ubwenge. Umusatsi nyine umaze kumera nk'inyundo. Kugira ngo twacana niko uri mukuru ngo kuje gushaka ifaranga abandi bose bakazunguruka hose ariko kuraza kubasaza tumaze gusaza abandi bamaze guca amamiliyoni y'amafaranga ariko mu gusa rero ureba abagore bose batambutse hano mu muhanda ugira ubwenge ariko mu mutwe wawe abivumvune Simuze kwavuga nabi erige kigero cawe n'umujunja wawe ntabwo ari ukuvuga urambabaje cyane amatama nayanje wantamise kubyiza by'ifaranga utamike ibyiza ugatamikwa y'umwakazi tasoni uje kuntukira muwaje nyabuna muzereka kuvuga nabi imyaka yawe ntabwo ari kuvuga saza neza wananiwe gupakasa nk'abandi bana umukuru kuzerera uri udukumi dutambutse tw'abarundi n'abakinoki umuntu wari ukunda azashakisha ariko bikanga naragerageje bambwira kuri yawe kuri gito waracafuye zararangi tasoni gucafuraga uciye mu bukungu gutegereza gucafura cyangwa kwikiye abantu ucafura umvigerekeza kivuga ngo kinanga ishaje ariko wagipfu ukenenta ndamagara Bruce waje bagufate bamfatira iki nibyo umuntu tasoni uko ni faranga zazituma umbwira nabi bigeza bamuze imyaka 100 n'iryo tama uko ico kigero cawe uko urabona yuko kuvuga nabari byiza wakwitonze ariko ugira ubwenge wacana muze ni sogi muze kurereseresa imirwano Yabona muze mushitse nawe genda ntafaranga igendere n'ibindi bitandukanye wakwitonze kushaje genda ushaka ifaranga bambwiye ko wageze kwa Reverend Philipo washaka amafaranga none tuzogira ute muze gukaba nica izo mbaraga niziki urenge tuza wikoreye nuko kwimana n'ikitubasha geza nagendera yabona muze waretse kuvugana uko ifaranga nubwo zoba zingana konti muze heniso soka ntiyaba ibintu by'uburemere gusa ifaranga zingana continent igendere nubwo ushaje ntibonerwa kwikorera ifaranga nubwo zoba zingana neza muze heniso genda soka ntiyaba imbaraga mu bintu by'ifaranga imbaraga genda soka cyangwa ndamagara Bruce soka futera umujugujugu wabe nkasohoka waruguye muze waruguye ya mafa makoma anyangaranisha waruguye hasi umushikije reka kiragipfu nawe ngo igipfu kibonye udufaranga baraye batwohereje ngo tugikabe biswa ndeme ngiye kurema nzitware batazonagaruka nejo ngo twicira muri inzu ngo turyamye ku ifaranga uko tuzimuke muri go mu Buganda tuzogende
tuzogenda hara ninkaho hatunaniye abantu baguma twiyumvira ukuntu Ese nabi mundi referasi none hano none kandi kino cyanga sinimba kivuye none ese ukuye iyo sapu ntabyo ufite niwumva ibicuye kino gipfu kandi arakuvugishije tuzogire gute kweri tuzogere gute nyine tuzige tuzimare nanone bazavuga turabyibushe tuzifite gatakundi mvugaga none ngire gute tugifaranga tuzimare kakazi zose akakazi tuhatuje kubakisha none ayi tuzogurisha igitungwa kinyamashi muzehe mvuga nari mbizi ukuntu ukayibonye agafaranga uzusa n'agatare munka ariko ndakuzi nawe ukunda agafaranga nabi hoya igenda zimuhezeka hoya ntazo nomuha turazijya ngiye kure mu bunyine je uyu muhano urandana n'ukuri urakunaniye wakubyibuhishije ewe ibyo byiba woroshe reba ingene usigaye umeze kikimasa gishishe munka ushobora gasakabaka ariko ewe ahubwo gira ugende uje muri siporo iyo mitsi igorora ese narumbi uzogenda gute uzogenda muri siporo gute ndagiye kurema ugiye kurema none se hanyuma amafaranga umenye kuyakoresha neza yakoresha neza ubwo ngiye gukoresha ya 200 amafaranga mwe wa mwana tugura nambara agasutiye ese waguturira ibibazo by'agasutiye gutire n'amatangara bakigira ugire nabi nguru mukunda kumugura isutiye ni kareso Jesus is Lord ariko nafika byarabaye n'ukuri reka ngende yo ashinane sigaye numva naragwaye n'ukuri kw'Imana